subscribe and help the channel get to 200,000 Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, Milford 0. I'm joined by the best champion. I'm Nandi fresh chair. Congrats, I'm fit. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Mamela uchairman asiqale grand riding sihlazi sibeke mnandi yabona mfethu mathima ku Betway ayi16 ne bathi manje kune message engakafiki kubo ekumele ngabe ifikile kithi njengama champ so awuthami ithi ngitshele nje the only 15 teams angeke ngibe la and then bese ngikutshela ngezinye indawo mamela ke kule mamela other 15 teams anisibongiseni bo sithi sewuze wahlangana awuthama indlela message yakuphinda ungezwe bengifaka la ngathi ayingenanga ukuthi sishaya olokhuzani Betway yayingile respect so bengithi nje sindlulisi asikho lapha yaza ngithanda ukubhentha sibuyile eating in welcome yonke ku big institution big university of London ngibongele wonke amabhakane ukuthi lento abagcine ngayo la season yama sold out babuye ngayo bese sihlebela uchairman chairman siyazi ukuthi isigodini ikhaya lethu mara yabona ukuthi elincane asafiti abantu bebangaphandle eFandari bebabhaya blind asiyena FNB It's welcome ama-graduate e-university big institution ngizoqala ngoMasilela uMasilela uthami lapha esigubhini la ntwana ingenancane today but ngiyayazi ithi ngikutshele ngayo la ntwana leyana idlala ngo-left idlala ngo-right iyajikijela ngo-left iyajikijela ngo-right so lapha ku-number 10 simnandwe nawo uthami makubuya boshenko babhalansa nabo tinto asithukanga thina sithukanga thina sithuswa ezevele thina sithiba sithukanga thina into ezoyenzeka no sila uzodefenda inkomi shethu namhlanje senzele nawuthami ngikutshela ukuthi senzele namhlanje siqhubeka ngerecord lethu clean sheet thika futhi mamela awuthami phela namhlanje ngiyacongratulate ama-graduate congratulate abawine ama-awards siphotsheni i-award ayiwinile namhlanje VA uphakamisa isandla uyaqhubeka
defender of the season usibone umbonile usiyema umbonile so awutham igame yanamhlanje ngabambezela amajida namhlanje kuyabuya esigodini wonke umuntu ujabulile igame yanamhlanje awuthami ibhakaniya belingekho that oily you understand but you understand sibuya ku off season kusanendwana ekuthi bezingekho ziyasijoyina abo Rampo abo Hotitsile babuya kumalow ini but into emnandi awuthami mina ngijabulela ukuthi singathi sisarusile bese siyaluza if sikhona ukucollecta ama point no singakahlangani masihlangana awuthami akekho ozosivina so mina Sithiko today ngizokutshela uthami the wezidlala engakhona ifirst game yes lezintwana bekumele sigwazi intwana ezincane understand but manje idiscipline ngenye indlela lentwana zingakushaya ngokuphasha Stephen ukhawathe but for now ukuthi wena uthami sikhonile ubuya ne2 njengoba sasho ukuthi esigodini la uphuma ngembobe nale angeke uzulungu awuthami mina ngisabatshela namanje ngithi ngigadeni iPirates izomchamela ubegadi iPirates izobachamela utawuthuswa i-AZ ephumele wini hayi